Assam Rifle le Special Narcotic Police CID Crime Tangkop chuan ni thlathum sang ni som ni pali khan changur kon panna kong vaiba kon huam chunga ganja thanem takan man CID Crime le Assam Rifle hian lalriat puyakum som thum paruk bung bangla zema bong ni in chal ne na tangin ganja bek pasaria da kezi somli pakua le gram zanga som sari pani an man ganja hi cheng nuai somli pakua le sanga za sari man huwa chut ani lalriat pui le ganja te hi CID Crime ten kolin thubuai anjiak luta dan angin ma an lak chun zomang eta hian han soi ka duwa chu a news hi chu thusan lo ni ta sela ganja hi India rama hian khaptlat ania lo tol ru emo lo zuar ru khatiang chi an man khan a shem na hi ana maya the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 a chuan ganja kezi som ni ayatam man ani chuan khami nei tu kha kum som ai tlem lo lung in atang nge dona tin atan hun chung kha kum som ni thleng po sei thei ania tin poisa choi po kha cheng nuai khat ai tlem lo ania chu cheng nuai ni thlenga ti san thei ani kezi som ni aya tlem si ma se tlem te kan ti ni lo tam tham ve tho ang chi a kha chuan kum som thleng lung in tam thei ania tin poisa po cheng nuai khat thleng choi tir thei an ni chu wang chuan a hrem na hi ana ema lo zuar ru emo khatiang an lo kol khatiang man sak an ni kha chuan a hrem na ana ema chu wang chuan he thil hi chu ti lo topatan a tha hrim ani